Omo de ko South Africa akwakoyo mu DNA analysis. Tie kwasi ampani health minister only Twaaaaasi. Mame Mao Akwaba and Founder Ghana Nsem TV GHsTo wafreme Adwoa Sechim. Ebusuafo Honorable Kwabena Minta Akandoh health minister na ode ensem bia betudwa afa plane crasher esi enano Ghana ebusu ediareho ye ministers ye pilots soldiers ye shromo enano ewo plane crash ne mu na abra plane hwe a nkofo ekodu baby assembly see no omo hye no omo ahye beyond recognition nti hu se me adwo na meda wa hu me obi no da wa hu no nti esese omo de body no DNA ni hu bia ne body ne ye de no to adaka mekosie no omo se sa DNA ne bi ni Ghana ha wo South Africa ana South Africa na ne wo Asia me ma brofu ne mu South African was somebody no e de alcohol akwakohwe say ye honorable Mutala honorable friends omane Buama say ye Dr. Sapon omo wu ni na wo kohwe omo ela Ghana youth ni se mo adima problem nti aka no wa do tibo ho mo kam Ghana sika twetwe didi akwakoye den DNA efun no mo awu no na said you to so man ko yefu no besi den sie omo o besi den du ana ne say and so what way to adake ma say you we no adaka ne mu no nipa 8 won cha obi engu adake me definitely obi abeko no krum and this is one pino what the body ne ko South Africa na imagine say this NPP fu na woso and omo nipa ahye na wose wo de won ko South Africa ko ye DNA ka beti okuja tabra akwa ablakwa brana ne sia ye ga no ena Sam George na ase ofu omo adeda no why pete se ofu coat ne hye no ena Sam Gyimifuo abofra bone na nani mabu agum no akagana hanka o mani yenya so na omo akwakotena TV station bi te se UTV owura Kwabena atena ho na Sam Gyimifuo akeka nkwasasem sa owi on ka hwe na ndisi eba power na Sam Gyimifuo akoto ndom kumna na domaye na se akwanhie esi na ndisi fu ewu na na ado nye ewu na wo ka wabetena TV so e defend na Sam Gyimifuo omo twa ndwuma na nado na Dr. Baomiano owura Kwabena na woni Ghana ha Ghana journalist fu mu ye hypocrite o boys ni bi ye videos e wo internet ni so say Ghana ha wo ha mendwe ho so wo ya aban bi ade o the moment wo ya aban de ani say obi agbo wutu ene no police ba be fa na aye police case aside no obi andwe ho mana president bi ne ba anane wo fa anane na na enwu eho na obehu say Ghana no ye wo mo ye wo de na ye wo ye nso ye beja wo mo yente sima youth no e de etudwa Vonti ma se ya na mesede ye helicopter GHsTo emas environmental minister Ibrahim Mutala any defense minister ewu no tiemiye pa empanifo no ye moa to the extent say obi ewu no omo de nipa na wawu no ewia Ghana sika enipa 8 no mewu no health minister tiedi no health minister kwasi na fe na Akandoh no health minister say accident no ko nya na ebi ma hye na o ma hye de gu bontomu no omo de ko South Africa akwakoyo mu DNA analysis tie kwasi ampani health minister only Twaaaaasi tie o Ghana doctors entuminye DNA test health minister say omo tam Ghana sika obi ewu no omo send nipa ni wuo no wia Ghana sika enkrofo we political parties in Ghana so wicked to the extent say they do not feel great. These are the people that have caused the death of their own people. If you join political parties in Ghana, they will kill you. To the extent say defense minister Ewuno Akandoh kwasia health minister say almost sesa omo body no e dey across South Africa. Kwa koye DNA test analysis muni Twaaaaasi Ghana for ewu Ghana for yale akwasia any doctors e Ghana ha any DNA test obi a wewu no mo se wia Ghana sika
Lese mu ni se eye Ghana for ntima se ya na ms bi ato anan mo wonse do nti se obi ewu natural death se bi oyare no wu a eno eye nka so ato anan mo wonse na mo se obi wu prematurely a se ya boni tuo ya wone sekan ya ye ni sei obi achim no ko ene ye ka se wato ana wanya akwanhia ewu putupuru no ene ye ka se wato anan mo wonse do na efibri a yera Mahama eba aban mu no every week enipa enwu yanku nipa kura no ebi amiensa enan enum to bi etimi konso etimi kodu na the insecurity situation a ewo my Ghana mu no ehu ene se woni obi eye biribi na okaso onya obeku a anase obon trene a mepacho betimi apanachew because etu a ewon krofo nsem ewo Ghana sisia no ehu pa etuo a ewon krofo nsem ewo man mu sisia no ehu and gradually Ghana is becoming a failed state because ene okwo up north a yenim se ba bi ti se boko enye ene na boko conflict e ehase ache edeti way back to Nkrumah Breso 1958 no nyina na conflict ehase ewo boko in fact etimi kokra beyond Nkrumah ene didi mua ababesi ene na edie na aba ema fe die boko conflict yi aginsem edie ne ba ya afe die ne ye kunipa tochum ewo boko. In fact, I'm even told say cases are yen report wo ha no more than that because enekwa the do stage a ye kunipa ni bi kura no a yenka yen report it ye won crofo boko each and every day amoma a report and ema ekoso. And some of us me ayana me pese me kan wasen bebre because obi anim say ye ho asi wo say ye be ya adwuma boa Dr. Mahmoud Bawumia and ye nim propaganda and crofo ye ti Bawumia e was sa enclave no. And sometimes one you careful no one cancel no one can yi pa ye crofo be ka kujana be aka say Bawumia kra na asoma ye say ye ma me ka ensemo Ay3ka no nti ana me ye careful say boko ensensem no eba but near koso no ama ene school ni ewo dormitory na enipa agbawura school dem ho na ya che enkola ni mienu agyina ho na ya di tu asiom so pe ni abomutuo na ya se adwane ko ene so bi betimi atu kwan fi boko e di akobo ga agisi enipa ni nyina agu basim na sojafo ka mumunu yi ba ko tudi anim na ba ko adi akire na baas ni senfinfin ansa ne yemotimi akọ aba eno kura no omukọ no yetimi ele ambush etutuo eboka anim ekunipa eprepre nipa edie ne ba ya ene bokontokwa ehase efiri enanano mo breso IGP police for cry yen twa ajantu police dem da ene under John Mahama ya she police station ya she baby a police for da IGP akoho ya tutuo di abo IGP no nyame ende di ne ho afofie anke tuo no kan no a anko wuye in fact that very day etuo kan police ni baako emo prai etiene menyi ni da se ora tete yehunu IGP obetu ne nan se okoboko enye ne potam ni obi akokasa ene so police for MIA report or say look the people are now policing us because police for here is them and the nipa na ekura tuo no enema bonten sophisticated weapons and mukura e oboko and the potam ya ti list o na boa na poku enka one of John Mahama favorite am wa kire yen onipa o ye John Mahama appointee a oso ono na supply tuo e wo boku me yadiku nipa enyeme na me kan sa issue no a subject before the court